So, tadalan tayo datang healing in the name of Jesus. First thing, kitaan tayo nga nagan, katinagan ni Father God, iti Exodus 15:26. Dito tinakapanaganan ni Apo Diyos nga Jehovah Rapha. Dito tinakaalaan na jay nagan nga the Lord our healer. Rapha. Okay? Ti Rapha, healer. So, kitaan tayo iti Exodus 15:26. I am the Lord who heals you. Lagiyatad na, pero basahan tayo iti YLT. Dito iti nakaikargaan ti nagan nga Jehovah. And he said, if thou dost really hearken to the voice of Jehovah thy God, and dost that which is right in his eyes, and hast hearkened to his commands, and keep all his statutes, none of the sickness which I laid on the Egyptian do I lay on thee. For I, Jehovah, am healing thee. So makita yu dyan, nga Jehovah, iti the Old King James, I am Jehovah that healeth thee. So, declare iti word of God nga ni Apo Diyos, nga Jehovah, ket healer. So nga, napanaganan iso na ijay, dito'y nga verse, iti Jehovah Rapha. So nga, iso na ket healer. Amen? Now, mapantayon ijay, healing in the name of Jesus. So, ijay Old Covenant, there are so many names, adu tinagan, nga panagan iti Diyos. Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Rasyay, Jehovah Shedkeno, nagadu, basta Jehovah. Pero, amin dagiti nga nagan iti Old Covenant, anay panagan iti Diyos, dapat dyan nagan na nga I am, ken dapat tinagan na nga El Elyon, dagiti kakasay, so nagado tinagan. So pagdidibatian tinaduma, itinagan ti Diyos. Tinaduma inalala ti Il Shaddai, tinaduma inalala ti Jehovah, tinaduma inalala ti Yahweh, at amin dagiti nga nagnagan, tinang porporma, kadagiti duma nga nagan, interpretation ti tao lang liyan. So nga dagiti nagan nga haan nga amun dagiti apostle idi. Ta idi nang nalpas nga natayan ti apostle santo ni rumwar lagi nga laglagan. For example ti Jehovah. Naududi lagi dayan. So nga haan nga amun ni Paul nga Jehovah gayam ti lagan li Dios. So dagiti iti pagdilibatian da, but no adalan tayo dagitoy nga lagnagan, adati nagan nga inted ni Apo Diyosen nga may maysa. Nga isuda dahin tinagan nga pakaisalakanan. Amen. Isu nga, inted nan nga nagan dito'y earth for us, ket isu dahin, Yesus, nga nagan ni Jesus. Sura ito jay Acts 4:11 and 12. So, iti new covenant, may maysan nga nagan din ti Diyos, tapnuhan tayo nga makonfuse. Amen? So, Acts 4 verse 11, kunan na to'y, this is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Idadaduma na pataros, ESV, NIV, NLT,
inkargada ti Jesus. Jesus is the stone you builders rejected. Jesus, ha? Iso makita yo dayan ngayon bagadan nga Jesus da dahin ni-reject lang stone. Sino tinang reject dayan? Dagi dahin religious people. Kinang reject day Pariseo, Sadosyo ni-reject da ni Jesus. Nga isugayam ti cornerstone. Na-reject lagi nila duma nga group. Dagitay religious. So ngayon gana ta, ano tinang reject ka ni Jesus. Pero agparparang da nga kasla Christian. But, itikin na po nuna, they are not true Christian because they rejected Jesus. Because the only Christ is Jesus. Iso nga no, nireject na ni Jesus, handa nga Christian. Because the Christ ni Jesus. Iso nga, ado iti tatao, wano religious people, iti the whole world, nga ti pagarup na they are Christian. But they are not. Why? Nireject na ni Jesus. Isura dili bagbagan dagiti apostle kadagiti Pariseo ti dayti nga paset ti nasanto na surat. So nga ti napunno na adumot ket ili may bagbagan di believe in God nga group pero about Christ, about Jesus handa nga talaga nga ni-receive. So they are not Christian. Ti kinapudpudno na pero ikiklaim da nga they are Christian. Ti Christian, they mang receive ka ni Jesus. Because there is only one Christ. Jesus Christ. Amen. So verse 12, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So makita yung awan idi pang kitaan tayo no pakaisalakanan tayo nga daduma nga nagan taawan ti sabali nga nagan nga naited iti babaan ti langit kadagiti tao nga mabalinda nga pakaisalakanan. Anya lang tinaited, iti babaan ti langit nga nagan, nga babalin tayo pa kaisalakanan. Jesus. Isu nga rod nga, ipakpakitak nito, kasi naadal doon na palabas, nga healing is a part of our salvation. No tinagan ni Jesus, laeng ti pakaisalakanan, jay nagan nga rod lang ni Jesus, ti pakaagasan. Pa-part ti salvation, iti healing. No naisalakan kayo ti basol, naisalakan kayo ti sakit. Kat no jay nagan ni Jesus, tinakaisalakanan tayo iti basol, isumat lang tinakaisalakanan tayo ti sakit. Okay. So, kailan makita yung nga, no naisalakan kayo tinagan ni Jesus, naagasan kayo matlang tinagan ni Jesus. Okay. So, kita tayo ay nga tinagan ni Jesus ti pakaagasan, pakaisalakanan. Ti tunay nga makaagas ket tinagan ni Jesus. Hallelujah. So, kanayon ko ay bagbaga nga dagiti agas kasmarigan nga create ni Lord temporary amin dagiti. Han nga talaga nga agas jay saan nga makaikat ti basol. Kasi ti ramot ti sakit basol. Ket ti kaaduan nga mangkokos iti manifestation ti symptoms ti sakit devil. Isu nga, nuhaan na nga kaya nga parmakan ti basol
ken demonyo daday nga medicine, han nga tunay nga medicine. Atan nyo kuma. Isu nga uray no, kasparigan, mangan ka ti adu nga agas, say kunat, na isusurok, nga temporary lang dagijay, ken saan nga talaga nga naikat ti sakit, tahaan nga naikat ti basol. Ket no haan nga naikat ti basol, haan mo't nga maparmak ti demonyo. Ket, itiramot ti sakit, basol. Iti go-work, iti symptoms ti saksakit, demonyo. Ayan na nga, ipangalam ti medisina. Isu nga na-deceive, iti tatlao dito'y lubong, tati amuda nga medicine, they create ni Lord nga physical. Kitaan nyo di physical realm hanga makaisalakan. Kati healing part of salvation. Kailangan nga ti makita nga healing mo, jay nakaisalakan ken ka. Tibasbasol ken iti demonyo. Ni Apo Diyos lang na jay through Jesus Christ His Son. So nga, kailangan ko umunag tayo ijay. Di talaga mang ikat ti sakit, yan ang ikat ti basol. Di talaga mang ikat ti sakit, yan ang abak ti demonyo. So nga mapantayo kumaijay. Ulita ka, dagiti makmakan, ngag-agas nga kunan ti tao dito'y lubong, temporary lang dagijay. Ti tunay nga medicine is God. Matthew chapter 1 verse 21. So ili nagtagtagainap ni Joseph. May panggap kini asawa na kumanga Mary at the time. Ket kunan ni Apo Diyos wano ti angel nga nagparang kanya in his dream nga hangka nga madanagan wano mabutang nga mang asawa kini Mary. Tadya sikog na ket aramid ti Holy Ghost. At verse 21, kunana, and she shall bring forth a son. Kanak isunat ni lalaki, and thou shalt call his name Jesus. Sino nang ibagay jay? Angel. Of course, si angel nagapuy ti ama. Panaganam ti Jesus jay ubing. So haan nga tao tinang panagan kini Jesus, nga Jesus, or Yesus, iti Greek. I-E-S-O-U-S. Yesus, iti Greek. Pero in translate na iti Jesus, iti English. Iti Hebrew name, ket Yeshua. Hebrew name ni Jesus, Yeshua. Greek, Jesus. And English, Jesus. So daday nga nagan, isuna iti mangisave, daday nga napanaganan ti Jesus. For He shall save His people from their sins. So ni Jesus nga daday, ngayon anak ni Mary, nga aramid ti Holy Ghost, iso ti Savior tayo from our sins. Ket no iso na iti mang isalakan kada tayo kari di basbasol, nalawag, nga iso na mat nga rod, iti makaisalakan kada tayo ti saksakit, nga bungan ti basol. Kasano din kasana dayay? Duwang aminting kastan di basol nga go-work. First, jay inheritance nga basol kini Adan. Isu nga uray no, haan pa lang nga nagbasbasol nga ubing, nakukontaminate isu na jay basol nga natawid kini Adan because of his physical
body and blood. Tadaday physical ni Adan, kinjay dara na nagbasol, di natinag, iso na ti basol. Iso nga amin nga pututren ni Adan, iti physical ken blood, tinawid nan jay sin. So nga ti makaikat lang ijay nga sin, nga tawid ti tao, transfer ka kini Jesus nga second Adam. Ni Holy Spirit makaisuro ka na kayo dyan, no? Desire nyo. Iso nga din man ni Jesus nga mangisalakan ka na tayo dyan nga basol ni Adan, inala na dyan nga kasasaan nga sinful nature ni Adan, inlansana ijay cross. Pinatay na, in-end na, jay life, ngayon mununa, nga nagapukil ni Adan, ket di nagungar, iso natin ang ited, ti brand new man, or brand new nga, kinatao tayo, ngay sujay born again. So nga na born again ka, natay jay Adamic nature mo, inmakin ka iti divine nature ni Jesus. So na-save ka ijay sin ni Adan. Na-save ka ijay natnag nga tao. Na-save ka ijay masaksakit nga tao. Ti biyag mo tatan, baro nga biyag nga divine nature of Christ. Awan saksakit nga layay. And then, number 2, nga kailan makita yo, jay personal sin. Ti tao. Uri no binayadan ni Jesus Christ jay, because lack of knowledge, iti life mo nga new, possible nga basol ka, ti personal sin. Jay naramid mo. Haano nga tinawid. Diyan di aramidan de tao. So nga kailangan nga agrepent ka. No, adadagi diyan nga aramidan nga sin, nga bungan mo lang de sinful nature, nga hano pa yung kinongker, ket agrepent ka, ta, ma-stop di ay, tapno, mapugsat, iti power, iti sin, iti life mo, tapno, mapugsat, kay power ti devil nga mangikalga ti sakit ijibiyag mo. So, makita yun dyan, kailangan ma-forgive kay tao and then mahilan. So, ano dalagid dyan? Repent. Amen? Okay, so, makita yun nga, the only name ang makaisalakan is the name of Jesus. Kat ni isuda dahil tinagan, ang makaisalakan, iso mo lang tinagan nga pakaagasan. Ulitak, ta connection, jay nagan, when no healing, ijay salvation, nga day jay nagan ni Jesus. Okay, next. Nakitan tayo about the name of Jesus. The name of Jesus is in Mark chapter 9, verse 38 and 39. Muti pa nakaagas, hangaday no, agdangdangag ka lang nga medyo, mauawatam ti basit kat kunamon nga that's it. Ti pa nakaagas, kailan i-fight. Kanang ag-manifest. Hanga da jay adut agririri nga amok metan sa una po Diyos. Naawatak metanan ngam apay nga adda pay laeng. Hana kayat nga sawen ngano naawatam day panunot mon ket nagmanifest. Kitaan nyo kali lagi ay tao nga kunada nga awatan nyo ni Jesus. Ket mabunagin kayo oray ko na kunam ket handalata nga kabubunagin. Apay nga handalata kabubunagin. Handa ka di nga in-accept nga talaga ni Jesus with sincerity.
So nga na ma-experience ti born again experience. Sisim ti healing. Ura no may baga-baga nga the name of Jesus is our medicine. So di pakaagasan, ngam di ka matagkararag, nga kunam, Lord, I believe your name is my medicine. Or, in your name, I am healed. I pray nga maawatak na gitoy. Ket nuhaan mo nga, desirean nga talaga na day, in your spirit, hangagwet. Isu nga di healing, ipapati. Hallelujah. Praise God. Ipapati nga receivable, ipapati nga ikararag. Ipapati nga i-apply. Asla yung kagpa-doktor. Kat ipapati lang i-check up. Papati lang ibagada. Ito iti kanom. Mamintalura ito may nga aldaw. And then inayon mo na ito'y. And then inayon mo na ito'y. And then no sikakat. Apo naaliptak ka nga mang amu ito'y. Inayon ka nung naglag. Inayon ka nung. Amo ti pang tumtumarami dyan. Ngam no word of God pa ikat. To nalpas ni minsakal. Alang agur-urok na nalalagay. Hanang ipapati, kastoy mo, ti ko na, kastoy. Iso nga, ipapati, ti healing. Hallelujah! So, mabanta yun yung Mark 9:38. Teacher, kunada yung NIV, saith John, we saw someone driving out demons in your name. And we told him to stop because he was not one of us. Nakita mi, nakita mi nga mangpakpak siya ti demonyo itinagan mo. Pinaritan mi, tahan tayo mat nga kadwa. Ada pagkasektarianism na gito, dida mo. Kasta ti sektarianism, nuhan mo nga kadwa kat kunam nga haanda nga mabalin. Hangko sayumot nga kagrupuan. Ang ganaday, dapat binilib na binilib mo. The same. Amen? So, kuna ni Jesus, hanyo nga paritan. Verse 39, don't stop him. Abay, Jesus said, for no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. So makita yun dyan. Nakita mi nga dagkaskas out ti demonyo tinagan mo. Pinaritan mi, talita yung matkadwa. Pero kuna ni Jesus, don't stop him. Jesus said, for no one who does a miracle in my name. Awan ti makaaramid ti miracle nga usari na tinagan ko, santo agsao, iti dakes kanyak. Yati makita yun dyan. Ti usaran lang nga nagan, nga aramid ti miracle, iti chimpuda, the name of Jesus. So ti pang-aramid ti miracle nga nagan, the name of Jesus. So, di bang aramid ti believer ti miracle, the name of Jesus. Anya ti lang usaranda? Usaranda nga ng cast out ti devil. Ket amoyo ti no itinagan ni Jesus Christ, ket iso ti power tayo mang cast out ti devil, iso malang ti power tayo to heal the sick. Apay, agkuy-kuyog ti demonyo kinsaksakit. Kita nyo dyan, Matthew chapter 4, verse 23 and 24. Ulitak manan, ti saksakit, kaaduan 99% nga aramid ti devil. Amin nga sasakit, ti kunayo siguro, nagsakit ti ulom, tanainitan ka, but ada demonyo ija.
Lagi mapmapan, iti hospital, kat ado ti check-upon lang akong konforme, pero handa nga mo, nga devil is there. Lumamisan nga kurang ti pamati tayo, nga demonyo ti alamid kalagi dyan. Nga may ipakita kada kayo, kaaduan nga sakit, symptoms si sakit, aramid ti devil. Basaan tayo verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Okay. Verse 24, news about him, NIV, spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed. Makita yu dyan, nga dadagi dyan, demon-possessed, nga nailalaok ijay, ta agkukuyog nga rod ti saksakit, kendim demonyo. So makita yu dyan, demon-possessed, those having seizures. Kita nyo dahil na seizure na, demonyo dagi dyan. Mankudas, ay kanandikan kanay. And the paralyzed, pati paralysis, and he healed them. So makita nyo dyan, nga kaduan, dagi dyan nga spirit, dagi dyan nga saksakit. Kitaan tayo di Acts. So no ti power nga pangkas out ti level wano pang aramid ti miracle, ket jaynagan ni Jesus, the same nga jaynagan ni Jesus ti pangagas iti saksakit nga ikarkarga ni Satanas. Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil. So kitaan nyo, healing. All. Inagasa na amin nga adda iti under the power ti devil. Iti King James ko na in healing all that were oppressed of the devil. Sino ti mang oppressed, mang parparigat karili masaksakit? Devil. Isu nga, devil iti kaaduan nga mang paspasakit ti tao. Ket ti mission ni Jesus, umay mang agas, kay tao parparigatan ni Satanas. Ngamhaan nga aming nga tao, kat maaramid ni Diaz siya, jamang bilib lang. Uray permit ti asin na ti tao, uray doktor iso na, ngamjay madidang magpaagas kanya na hanang agasan. Uray na laing and powerful nga doktor. Pero di agpaagas lang kanya na by faith. Di mang believe kanya na ti agasa na. Isu nga aduda gidya nga tao nga haan nga maagasan kini Jesus tahanda nga binilib. Handa nga interesado kini Jesus as their healer. So nga encourage ko kada kayo dito church. Tarigagayan nyo. Kararag nyo, Lord. Kaya't kung nga sikat nagbalin nga doktor ko. So nga kitaan nyo, baka ada napigpig sa nga pagtatrasan nyo nga sabali nga tao dito lubong than God, than Jesus. Amoy tigapuna nga nga maka-operate ni Apo Diyos. Idibiyag tayo no, at dati pinati tayo nga sabali.
Because grounded ti faith mo no kasjay. Kasano ti grounded nga may bagbaga? As margan nulugan kumadayay. Kat padasong may startan, hanga may start, tadagayam ti naka-ground nga wire. Naiga-ground gayam. Grounded, ti awagi dyan. Iso nga no adati, daduma nga pinatim, nga haan nga kini Jesus, grounded ti faith mo. Iso nga kailangan nakapokus kini Jesus. Maapot amin dagijay leakage. Amoy ti anointing kasla danum. Kasla kuryente. So possible nga ma-ground. Possible nga da leakage na. The pressure ti anointing. So nga kitaan nyo no, ada the leakage na, you need to close it. Hallelujah! So, sublanta di ay, tiyos usaran lagi di inmuno na nga namating ang datayo nga pang-cast out the devil, pang-aramit ti miracle, the name of Jesus. Sulang ti kabutang ni Satan, sulang ti kabutang iti sakit nga nagan, Jesus nga nagan. Han nga mabutang tinaduma nga nagan. Ti kabutang laang ti diablo nga nagan, the name of Jesus. So ti kabutbutang ti sakit nga nagan, the name of Jesus. So nga dagiti inmuno na nga believer nga tayo amo dati power tinagan ni Jesus. So makakas out that the devil, makaaramid that the miracle. So nga, healing in the name of Jesus. Di pa nakaaga sa dayanagan ni Jesus. Ingana ko nga amin nga panunutom nga agas ito'y lubong kat napigpigsa ni Jesus ijay panunot mo wala ijay heart mo. Awan da day isukas-sukat mo nga alternative. Amen? Hanga ko na nga, ada tinagan ni Jesus, nga apay nga napigpigsa. Karkaro pa lang, ada tinagan ni Jesus, kating ka pa lang agpa-purhuros ko, kas kada ka. Grounded ka. Hanga maka-operate tinagan ni Jesus, ijay life mo, tikas jay. Mamati kay yanagan ni Jesus, kat konforme pa lang di patpatyam nga dakarkaraling na. Hindi kaawatan nga han mo talaga binilieve ni Jesus. Kasi no binilieve mo ni Jesus, Jesus is more than enough. Mas karkaro pa yung day umanay nga healing mo. Kailan magkita yun na gidya? Kailangan ka kasi pamati tayo. I know nga haan nyo nga ma-receive. Haan tayo ma-receive nga dago sa dyan. Unless nga exercise tayo, ikarakararag tayo, santo agrema, sayon to maalari. Iso nga dahan nga interesado. Uray may isang abonegin. Hang agro ti faith not healing. So nga nakalkaldaang. Naado ti born again. Nga haanda nga interesado kini Jesus as their doctor. Kahit naman di maagasan, pero haanda nga interesado, iti faith nga healing. Ti kayat dakat, di makikita nga adat isamulda. Kasi di believer eh. Yung nakita yung ba nga, dahin samul ni Bartimeo kot nakakita? Awan eh. Just word lang ang speak ni Jesus. Ingkan makakita kang kat naagasanan. Iso nga haan tayo gamin nga nakadipindar, ijay adda kanan tayo. Wano adda iti material nga usaran da kada tayo.
Because ni Apo Diyos nga kunak nga agar aramid ti miracle only by His Word and by His Spirit, and that's it. Iti parswa na ti aming nga parswa, awan iti tools na. Ngayon usan na nga na duma, awan ti ragadi na, awan ti martilyo na, talipay nga rod na create. Ti ragadi ken martilyo. Ti inusan na lang sa una ken Spirit na naadan ti heaven and earth. Apay nga hanta yung agtrust ijay sa una ken Spirit na. Kailangan nga ngumato ti libel tayo dyan. Kas marigan, ada sakit ti puso, ti kayat tayo kat maupira. Hanta yung mamati nga by His Word and by His Spirit, kat maupira jay heart mo. Nga nunid iti kartib. Nunid iti life, iti doctor. Adaya nakita yung nga, inagasan na nga paralyzed. Kat nangalat ti kartib ni Jesus wano knife. Only by His Word. Bagkatom tayo dam kat magnaka. And that's it. Hallelujah. Kailangan nga makita tayo na gijay kina Diyos ti Diyos. Because the Holy Ghost nga agwork lang da jay, ibinilib mo, iti word. Iso nga labsan tayo na gajay nga libel nga naintawan. Ado na gajay nga agdangdangag ti healing, preaching the healing, ngam dati may bagbagak at sungsungbatan da. Masapul mo't ang mangan ka, ti kwa. Kitaan nyo kalilagi nag-agasan ni Apo Diyos. Alaya kinkinanda. Magsibangon da nga awan kinanda. Sada nangan after nga naagasan la. Amen. Tida dumang amin. Lagay mang pakapoy ngay. Kitaan nyo ni Jesus nang alatipitak katintapal na ijay kwa. So, that means nga mang-usar ni Apo Diyos ti material. Diba? Ijay Old Covenant, naglikdik da ti igos, bulong ti igos, so tintapal da ijay gadil ni Hezekiah. So nga na Apo Diyos mangus-usar iti kwa, tandaanan nyo, tinangus-usar ijay prophet. Kaspargan no siyak ibaga. Kas pangarigan, ibagan ni Apo Diyos ka na, ibagam ka nagito yung kongregasyon. Taado tiletag tata, nukunana kas pangarigan. Di kaktos, tiliklikin la ta, isot itlapal la, nukunana, kat siyak tilang ibagay dyan nga prophet of God, it's okay. Ngamti kayat na ide, tapno, di kaktos yukot, liklikin. You see? Nyumhaan nga kasya nga kanayon. Ni Apo Diyos, nga kaktos gayam ti agas tilatag, inusal na lang legit tinamingsan. Hanga kasla tinaduma nga, amuda kastoy ti agas gayam ti kwa. Haan diritso ka kini Apo Diyos, kat no ilidda ka nga mangusar di kaktos, dinduet. Ngam tinagan nga powerful the name of Jesus. Isu nga the name of Jesus, isu ti pang-aramid ti miracle. There's healing in the name. Okay, Acts chapter 4, verse 29. So nga, ti may nga kararag dagiti believer. Okay, so mapan tayo jay nagan. So, nagan lang ni Jesus ti pakaisalakanan, so nga nagan mo lang ti pakaagasan. Number 2, ngayon pagkita ka na kayo, ket nagan ni Jesus ti pang-aramid da ti miracle, iso lang da ti kabutang ni Satan nga nagan. Iso nga iso ti kabutang ti sakit nga nagan.
Number 3 ditoy, nga ipakita ka na kayo, iso nga inkararag lagidjay nga believer nga mangyari ti miracle by the name of Jesus. Inkararag na diyay kadakwada. Uray no nausarlan. Inkararag na pailaang. Verse 29 and 30. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Verse 30. Pananay dyan, stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through what? Through the name of your holy servant, Jesus. So, kailangan mo't kada tayo, ikararag tayo na ito'y. Oh Lord, ipakita mo ti power tinagan ni Jesus. Amen. Siyak nga kung kunaka. Dagitoy nga apostle, di ba? Kitaan nyo ni Peter. Di ba inusan na day Acts chapter 3? Nga maapay nga ditoy manan Acts chapter 4, inkararag na. Kasi I believe nga ditoy kayat na pa'y day more nga miracle itinaga ni Jesus. Nga uray nakararamid dan. No dagitoy nga nakararamid nga pinatakler lang ti pilay. Kat inkararag na ditoy, siyak tulakit din. Isu nga siyak ikarkararag ko pa diyan. Lord, reveal to me the power of your name. Anang aramid ti miracle. I-manifest mo kaniyak ti revelation na rito. Kung kurak pa'y ali. Hallelujah. Ngayon gana nga maawatam nga dyanagan nga talaga ni Jesus. Ket healer. Hala nga dyan ulom. Tipang kitaam nga rod, nga haan mo talaga pinati, no dati sakit ti ulo, di mo pa'y usaran. O talaga nga amom, sang kauusar mo kuma? Nga maapay ngay, nga dati sakit ti ulo kat kurtal mo ti mapalam. Kaya't nasoon, haan mo nga mo the power of the name. Dahil ipakipakita ka na kayo, kasi cross-examine tayo, di ko na tayo nga amu tayo. Mabaling inusar mo din na minsan, nag-click, idi sumarsar nun, madimman nga usarin. Apa yan? Nagbaliw ba ti power tinagan? Haan? Istili di power tinagan ni Jesus. Sikati saan nga istili. Di power tinagan ni Jesus, saan nag-change? Di power na. Di power nan. Pero ti, haan nga istili, ti faith na di sika. So nga kailangan, nga agistili, di faith mo dyan nga nagan. So kitaan nyo dyan, Nyati kararag na verse 30, stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. Ti Ilocano. Kunana, babaan ti panangiunat mo ti imam, ngamang aramid, iti pagilasinan, ken nakaskas daaw, babaan, tinagan, ti nasantuan, nga servant mo, nga ni Jesus. Pwede kararagday. Lord, mangaramid ka ti miracle, babaan, itinagan, iti anak mo nga ni Jesus, tiraduma nga pataros, Holy Child, King James, Jesus. So, ano yun, ikaradag tayo ka dito yung ministry tayo malang.
Hanga siya lang ka di tagpipray. Father God, dawatan mi nga babaan tinaga ni Jesus. Marami dagi signs and wonders and miracles. Dagi bulag makakita. Dagi paralyzed magna. Dagi jay nga natay ket agungar kasi. Amen. Tanuin prin dagi di apostle nga nakararamid dan ti miracle. How much more? Kada tayo. Okay, last part. Mapan tayo ijay healing in the name. Aksmat lang, chapter 3, atrasan tayo riyan. Okay, dahil iti nakaaramidan ti miracle, verse 1 to 6. Ngayon usad la Peter kini John the name of Jesus. So one day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Verse 2. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. So makita yu dyan, day tingin panday dyan, pila yan manipod ti panakayanak nan. So, siguradon nga tinmang katangkan ti urat na ito yan. Pati tulang nan. Yeah? Imagine nyo kadi from his mother's womb. So, since birth. Nga lame or cripple. Hanapulos sa napadasan tinagna. Ket daytoyen nga tao, lakayan at the time. Mga 40 years old na. So kitaan nyo, anyang ititsura na rin. Siyempre, dagi tulang nan. So ano mamisan kato kitaan tayo dagi kakasay kat awanan, narigat ito ita, indakdakkel na ito yan. Anyang ito kahit mo lang usawon na ito eh. Karkaroon no kitam dagi jay ada ta overpass ket na sisiglot, no anyang kasan li satanas jay. Siniglot na jay sakan de tao, sana in pangato manan ngayon kasdena. Agpalpalimos na di ta overpass. No adalang pamati ka nagitakat ore kastay nga nasiglot. Mabalin nga warwaran ti Holy Ghost, nga kaslatali. Laeng. Dagijay nagangot ti ima na. Withered hand. Yati kahit nasawan ti withered hand. Nagango. Yung nat mo ta imam kay kasi ni Jesus kat siyempre pati tulang na daday kat lai na irwaman nga kasjay ngam apay nga naiunat because ti tulang i the power ti Holy Ghost kas lalaeng pitak dayta nga mabalin na nga ronawen i-stretch kailangan nga umay ka na tayo ti meditation nga kasjay. So in the name of Jesus, ag-obey ti tulang kin muscle. Hallelujah. Awan ti saan nga ag-obey kin ni Jesus, kababaan kin ni Jesus nga na-create amin nga creation. Kailangan nga ganang ag-meditate kayo ti kasjay. Hangano nang ngagyo maran dagito nga teaching kataan nyo nga i-meditate. Iso nga ti manifestation, ti healing. Ket very weak. Aging gana nga saan ag-meditate dagiti mangbili. King gana nga handang ag-pray. So kitaan nyo no, kuswari kakastoy, kurang tayo teaching. Ket now, ag-worship tayo, receive tayo, the manifestation, the healing tayo. Hakakasyahin tiraduma.
mabayag mo ti worship. Apa ngay? Pati kayat lang arot ko ta jay. Ada day patakaram. Amoy ti kasan ay Apo Diyos nga mang agas nga minsan. So nga no di crusade ni bilihin, ada da jay 1 hour nga worship, no more than 1 hour, santo ada mahilan. Hindi no si kaday pang 5 minutes nga worship. Ayan nan, ti miracle mo. Ada ti time nga day Apo Diyos nga work, urayan na ti response ti tao. Amen? So, makita yung dyan, from his mother's womb, since birth. So, kitaan na da Peter kini dyan, ako na nga dati palimusan da, dati di kunak nga, ti attention dati tao, di verse 5, so ako na da Peter kini dyan, kumita ka kada kami. Ako na dati pilay, kitkitaan na isuda ta, baka dati itilda kanya nga palimusan. Yung manyati ko nanda Peter kini dyan, verse 6, silver and gold I do not have. Yati kayat ng asawan. Awan ti perak ken balitok mi. Ngamahan nga mabalin nga awan ti perak ken balitok na Peter, ta awan ti mapan iti temple nga awan offering da. Pero da di kwartada pang offering. Hangapang palimos. Ada mamalaalayo ijay nga revelation ijay tao, apay nga min-minister anda isuna ijay, kasi lakal hindrance ti miracle na. No da jay panunot na kat saan nga ag-change, nga di palimusana ti amuna ang mahilan. So, brilnek da Peter kini dyan, awang kwartami. So, nga hanga dahi tano, silpuak kuma, hanga dahi palimusam, gabi di pa panunutam. Kada kami, so ti making ka, we have the name of Jesus. So, in the name of Jesus, kumakder ka. Anya tinusar da Peter kini dyan, in the name of Jesus. Rise up and walk. Ket, anya nangyari? Pinmigsa, lagi day ankles, lagi day bones na. Ket nagna. Ada ba kutsilyo? Na-opera ba? No. Kasi ko mapanangkita yung kini Dr. Jesus. The power of the name. Amen? Because the Holy Ghost, kaya na paluknungan dito lang, tapno ma-fix. Hallelujah! Kinuistyon na rin, tao na ito, nangalaan nyo, ti power yo. Apay nga naagasan di pilay. Verse 16. Diretso ako, verse 16. Tado pa lang at tungtungan na ito. Verse 16, by faith in the name of Jesus. Tayo verse 15, nangalaan nyo, ti power yo, nga nang agas kita dito yung masakit, ni Jesus nga pinatayo, kunan da gito'y. Jailagan na, tilang agas, kunada, verse 16. By faith in the name of Jesus, this man whom you see, and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through Him that has completely healed him, as you can all see. And dahil sungbat na kanya apostle, nangalaan nyo, ti power yung anang agas ito'y.
Pabaan dyan nagan, kay pinatayo nga pinagungar ti Diyos. Kay nagan na, tinang paimbag dito yung nga masakit, pabaan dyan pamati na itilay ti nga nagan. Amen. Nagan lang atawan nga rod ni Jesus, is dyan nga physical. But His name is still powerful. Hallelujah! Intultuloy na dito nga topic. Adunang ko question kadakwada. Ingana chapter 40, Acts verse 10. Inulit namanen. Tako questionaran da isuda. No mako-questionaran kami gapoy dere panakaga sa tuwing nga pilay. Kunada yung verse 9. Di makita yun dyan. No mako-questionaran kami gapoy ta pinaimbag mi da ito yung nga cripple man. Do you want to know how he was healed? Kung kunada yung verse 9. Talagang kayat yung maman. No kasano nga imimbag? Verse 10. Then notice, kaya't yung amawa, namunyong o datoy, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, kunana pa nun, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. So makita yun dyan, babaan itinaga na Jesus, ngayon minbag na ito, dyan lansayo, dyan cross. Kita yun? Salsalusod na, kasano nga pinapagnayo dyan pilay? Kanayon damot nga isungbat. Dyan faith na dyan naga na Jesus. Dyan naga na Jesus, tinang agas. So nga, there's healing in the name. So the power tinaga ni Jesus, halang nga pakapakawanan ti basol, halang nga pangkas out ti demonyo, pangagas pa'y ti sakit, halang nga pakapalintigan, pakapasantuan, pakaisalakanan, pakaagasan. So nga tinagan nga Jesus, medicine.